E Lungdar RD Block hi Selchuk District Home chhunga ania. He block a hianin Village Council som le pani zet mai kan neya. Chung Village Council som le pani tang chuan MGNREG kan ti mai man Maganti National Rural Employment Guarantee Act noa hian job card holder hi mi sang thum tha zet zot kan nei ve a. He MGNREG noa hian thei topin ma kan la a kan block home chunga hian annual action plan te mobile takin kan siama AAP chuta chuan gram sabha te kan neya chumi AAP siamna tura tan chuan tin gram sabha ina mobile takan na an thlam hi uluk deuh men kan lo thlifima ti chuan aman hnathawh guidelines in a phalani em niluem ti te uluk deuh kan lo zir chiat nuwa office lamin kan lo thlifima ti chuan gram sabha ina alo ti chu du khami dung zui khan AAP siam lo ni a ti chuan poisa lo chuka poisa lo chu kan gram sabha meeting nei le thin ani a ti chuan khotina gram sabha hianin ni zai lo na tanga poisa ron chuak ang chi ho reng reng kha khoya nge kan belang em tiang takin nge kan na kan thonga em tiang nge khotlang puitan kan hlo khang tiang chi kha uluk tewin an nei le thina ti tiang chuan I thei topin thing tlang khua kan block chu ko som pani ten I an chhong nge thena turin MGNREG hi E Lungdar RD Block an kalpui ani a tin tur huna po hian he block home chunga wages component le material component manga kan na te kan lo tin na ti maila kan na zong zong ti chu thei ni don ho lo chung zinga tlem te chu kan thlirin kan en ho don ani coming to ZNL Tlankima VLA Kolai Lungle Pilar Bial tu Gania Tun Din Munahian Kan Kotlang Kolai Lungbi Kahian Enrek Atang Hian Naing Mazat Kan Tok Toa Chung Kan Tok Langsar Zual Deu Tetu Hey Dry Terrace Te WRC Te Le Half Moon Terrace Serthum Le balhla munate mi enga mozat na kan tho sak to heng kan hnathawh te hi kan khotlang rural tu VEC tele gram sabha te ina hnathawh tura thlanna hmuna zel kan thoka ti chuan tun din hmuna hian kan khotlang hian hmasawnna chi sang sang chung anga tang chuan kan nei to a tin MGNREGA tang tho hian kar kong heng kan ling road neu te po hi a clear na angte kan nei thin boka tin a khotlang angina kan mang tangkai boka chu tui khur tengki thatak mai kan siam boka chung te chu voin nia hian tangkai takin khomi puiten kan manga khochunga khuan chumi chu da ani a chu tundin hmuna nia soyang khan na chi sang sang tam tak kan thoka voi khata soizo veka harawangin chumi chin chu ka soi theini mai se a thange kalome hi siding liana kani a lal nundanga papa kani a hi kholai lung a om kan nia hei kan ram hi kholai lung atanga kilometer khat munzol road lama la omania hei kan ram a hianin sarkarin na satakin kutmin thak zaka an chortang ka em hai ni zain lo na MGNREGA tangin trin khat mun don mai terrace in kan lai theya terrace po thadawin kan lai theya thatam tak min pe a chuanin hei sarkar agri lamata RKV oil lamatangin tengki thatak mai min siam sak boka chuan hei khai chi sang sang bu kan chin ba ka bu kan chin nuwa thasik khai lampang te terrace a hianin kan ching chun zoma alo mong khop maya kan chung ko hianin na satakin lok na kan mu pha donin kan ri a hei khai thar te la hun lawak donai kan ching thana thasik khai bu kan seng zo nuwa tian kan tile a a lok na kan chung ko ponin na sataka kan chan ngai kan ringa hmasawnna dom tak kan thar kan mu chu kan be se ni
Suna kan om na hi kulai lungram bu kang zau ania kaming si lal chan hima ania hei kan huana balhla te kan am chinga sang ni le som parkhan horticulture department nuai tangin ung zanga bor kan han ching ve a chumi rolin NREGS nuai tangin half moon light na minam peve maya hei kan don tak mewa balhla pun na do ngai khop maya alena kan han kal phea I ser thumeng mazat kan han da boka kan don tak mewani Kholai lunga vice chairman kan ni nain MGNREGA kan hnathawh tlangpui hei document ron siamin kan hu tu ten lo kala keni khotlang ina kan chot tang kai dan chu kong thang sanga right terrace ti te se thum half moon ti te tin kong po hi kan nei that pha ti chuan tu na hian ami mal tin hian kan hmalak to na chuan an chot tang kai in vani thleng hian hmasawnna lomom tak kan la mu zel ani sarkar in min phu tang hian gram sabha kan ne chumi ro re lang chuan kan khotlang chu kan kal bera chu chuan in na chu number 1 2 3 an thanga chuta an thana chuan hemi WRC ang te right terrace ang te se thum hap mum ang te ling road ang te thang thina chu attend to ongoing kan kalpuya attend to ongoing ang lo deuh te point kan kalpui chin te po ambea khata ti thajuala kha chu abik takin kan VLA te kalplangin thei top chain kan tlangpui ji zel maya chu kan hlotin na bul pakhat po ni thlin sia chumini wang chun he MGNREGA akan hnathawh zong a hi kan VLA te kan VC te kan VEC te thanem ngai la alo lang ni in ka sia chu wangin keni khochu ngap bi ka hi chuanin sarkar rina hetiang ang thil thatak ni non siam sak hi kan lom hle ni hei helai ke mani huan zol hi hun rei taka tanga ser thum huna ka lo siam ve thin helai vermi compost te po ka siama kung zatam tak ka da na kha tam zo ta ka wangin karil ruin na dei donga kan pam tu ta ka tia ma se rural development hian NGREGS hian sanghadil min ron lai sat kat maya he kan sanghadil lai hi nan hian thazan hi som thum chuang an senga tui kan handa ve kha alo thae me mai kan thian pa in idi la thae mai sanga ka pi chuang che ni tia tu tie min pui chu ve chu ka thei to kin ka en kol zui ve ta no te ke wa hei ti tak tak kan malak na tla kan ni ti kha kan thia kan chung kwa kan hlima heta ta na hian hun po kan mang na sa ta khop mai kumina hian a the dan in ti in lai huna hianin kong te poi nei ve ngai ni hi ka tia ba tha deu ten kong ka lai a ti hian ma kan han la tun huna po hianin he department la min ma min on lak sak na te hi aro pui ka te ka lo me ma kan chung ko tan po thil thar alo thleng ani a ma kan mit tha kan nun bu sai ve na te kan lo be don to na ram zong a hian sarkar zara pathian khongai nain hun thar kan chuang kai ka tia kalom hle mai he vo ni taka po hian he tianga department lam mi tena kan hnathawh te nangma ni sul hu ni kan ti mek lain chung koina kan him pui ve em mun ngai min on en pui te hi kan lom tak mewa kan chung ko ai o puin lom thu ka soi hei kan dil chu du thu samin la king khat lo na king sak chho ta via wa tu na hi chuan amaro chu ti mek lai chuan ka tui lak nei la tham ang reng via wa tui pai phi ka nei thalo hian ale na kala nei le ri si la wa ka nei ve le ale na te hi ka nei chuan ka han lenga tui te ka lak bel lenga tung aya hian nar zo ka
tui poi nei zel kala in be se ya chu tiang chuan a fur dil te a thal dil han ti la thala no ke na tur bi te fura ru tui tam deu to a po tam tham deu zo khoi na tur te bo sai zel hi a lo ti the reng mai lai huna hian ti pai te he te kan nei that the huna chuan chu tiang malak zel chu ka tu mani kaming chu arlan ma chhani ania mal cheng le bok lang vi le kani chuan NREGA atang han malang na sang kan le to a mai ro chu kan malang na te rei to wangin a zong zong a soi thelong tun hnaia kan malang na te half moon te re si mal cheng di ka hian chung ko som pani sang hi som pasari chu som para chung hang kan lai sak to chuan rai te re si chung ko som tang kan lai sak to boka chuan agriculture ling road hi zuwa mong kon ti ate mun sang an le let nei na mun kong tyang an chu kan lai saka chuanin WRC hi chung ko som pani kan lai sak to kumina po khanin bu a lok na ten te la anei tu te pon lom papa chumi ba ka chuan roadside plantation hi archa chu mong ko na hian thingchak zanga le ti vel kan phuna chuan mong kon chu mwal chenga hian za som nga vel kan thing phun te po tuna chuan a lian to archa chu mong ko na phei chuan zin bei bak te tan po mu nom tham ani ve to tuna hianin a loting na kan muzel ani chuan mwal cheng bi ka hianin NREGA chang hianin na sataking ma kan la mi pui khochung mi pui te po in an chhor tangkai em ani ki hi mwal cheng village council vice president kania NREGS chungchang a hian soi tu tam tak ke ni khuwa hian kan neya ami mal le tlang ang pon kan khatang tan hian atang kai em a tu na phei chuan kong thatak tak tele sanghadil ani ameo lelet WRC chungchang ani emo dry terrace ani emo khatang tan hian atang kai mi mal tin le khatang hian NREGS hi kan mang tangkai emema heti ang hi kun lo lakal zel tura po tunai hian lo lakal na sa se kan dua NREGS chungchang a hian ke ni chuan central sarkar le Mizoram sarkar chungchang a te le helai min bial tu RD block chungchang a te hian le kan VLA te chunga hi lom thu sei sen lo ba nin kan thria he thil hi ke ni khotang tan chuan thil chen fa kom tak le tangkai tak ani ti hi mi pui te le VEC te chuan kan thir dan ni kan chunga kan ia E Lungdar khuwa kan oma ei kan huan hi NREGS atangin ekhar khat min lei saka chumi nuwa ekhar khat dang min lei sak lea kan huan hi dry terrace kan lei tang hen kan chhor tang kai ema chana te urun sen te borsa ebe te kan chinga chungkuan ei zunnan kan mang ani Keral mon puya E Lungdar khuwa bial tu vele kania kum sang ni som panga tanga sang ni som pariat thleng financial year hian NREGA tanga kan hnathawh then khat hantar lang taila sanghadil fish pon kan hanti mi pariat kan lai sak to tin farm pon pakhat kan laya half moon terrace kan hanti me serbi lai sakhi chung ko zani chuang an ombok a tin dry terrace chung ko som ko pani kan lai sak boka tin helai mun kan to mek te hi ser thum huan ni thin tu te ni hei han la kol mai la
an ser thum hi a chhevek to chu tiang ho chu dry terrace te kan lei sakan ni pon hen chhor khop meya tin tui kong hi leilet nei te an tui kong a thatlowin kan siam sak thin bok a tin an gan uadi lungdar khoin pakwa oma chu tatang chuanin an gan uadi panga hi fencing ti te retaining wall ti ang chi te side drain te le an nutrition lak lu na tur kal kong han lai sak te chu chu panga kan siam sak to pali kan la ma bak a tin bol lo khuri chung ko sa ni chuang kan lai saka tin individual household latrine han ti mai ek in ni panga kan siam saka vermi compost chung ko pathum kan siam sak to bok ani tin poisa lak lu hi NREG tang hian atam khop me pui po an loma tun financial year sang ni som pasari tanga som pariat bi ka hianin ni somli pakhat kan thok to thoma ba polo oma tun tleng hianin noi somnga pali singthum sang ko zakwa somnga pali khochunga hian ni puiten an la lut to a kum sang ni som pathum atanga cher pe ka chuanin noi za ni somthum pani singa sang sari zariat pakhat hi ni puiten helai hianin ni za tang hianin poisa kan la lut to nge ani ke hi E Lungdar VEC secretary silal siama kania ichuan hei MGNREGS atranga kan hnathawh te hi mi puitan tangkai kan ti ve emema tin heng central scheme sang local tenen po conversion ten kan titang thina tuna po hei west component atangin lungdar hi tui har sat na khuwa kan ni thina hei mi khual local vel te pon lungdar hi chu anuam mole an han tia amaro chu thal lai chuanin tui hi a har sa emani himin ti sak thina chu wang chuan a VEC lam te pon hei hingai poimo in tuna hian zong tra lui tui thiang him deuh mai lui pahnih lui te oma chu a pan na kong hi isiam phot teng kan tia a kong kan lai po ra da lui thlengin tin PHE lam SDO thut mun kan lo nia SDO tenen beremin SDO ten thanen ngai dewin an nau te ho nen pipe min fit saka tengki kan nei lo chung po khan motor hian thala chu na chui renga amaro chu tengki om lo kha chuanin heng tui choi te hi in lo fa a khatianga hral na zunga choi khan ni thina wangin a buai thak ema nga arei duwa tengki om lo chuan chu IWM pilamin poimo me an tia tengki min siam saka ma ni lok khan te chuanin hei man lai tui khur ro misawina tui khur ming kan lo put tir ang sang ang chi khang te po kha kum tin hi angai thina chei that reng angaya kor bul te lo lia tu ya lo liana lo chil le thina khang ang chi te po kha thazo in si men ten na chung khu te siamin bol lo lu thei lo tu ten ka tiang khanin tuna chuan thatak tak kan nei to a ti chuanin soitur tam taka uma heng ami mal ang chi pon ser huana te half moon terrace te dry terrace te khatiang khanin kan laya sanga dil te po tuna hianin thatak tak nei an om to a amaro chu nia tlang ram kan nia fur lai chuwa tuilu thala tuilu thale lo te alo ni thina amaro chu khang ang fur chung chuwa tuilo lu te po kha i tur saha lo thar theya kan lom em bokatin heng leilet tui kong thalo te po leilet tui kong te kan hai fai saka tin fura a then te phei chu alo min he ka tui kal theilo te na lo uma kang te po kha thatakin an leilet tui kong min te po kan siam saka leileta tui te alu thei pha a heng ha kan tho sak mi mal anga kan valu na kan tho sak te po hi an lom thiam em a heng te po hi nakin zela po tangkai le zual zo ka kan mana kan chhor zel kan du em ani ti chuanin hei tingtlang a chuan mi ra thei te har sa te kan lo ni a heng ang chi ni za in lo na alo om te hi kan ngak lel em a
lo pang sikul fi turte nu le pa tam takin an lo ha khela khatiang ang ni sa in lo na lo oma lon lak te khan an reson khul na mai ba ka an fa te sikul fi turte alo tuma heng ni sa in lo na lo om tu te ha klel takin nu le pa tam takin kan lo thira kan lo ha klel em thina chu wang chuan tuna central scheme MGNREGS kan kalpui me khi mi puin kan chor tangkaya lok thak kan ti em ani E Lungdar RD Block boya MGNREGS ma kan na ko te hi mi pui ten an sor khop maya kan en le kan mu ta an khan sangadil te hun tam taka siam ani a tin WRC nei te mi tam tak pui an ni a tin nei ngai lo te pon an nei pha MGNREGS mang hian tin dry terrace kan ti maya tlang a hian terrace lian tak tak ten khara kan la ya khang te kha tangkai em maya khang mang te khanin kum tin lo nei a zong thin shifting cultivation kan ti chuklor lo kan nei thin thubai mi tam takin an bang sana huan het mun ma het an nei thei pha tin chung piala ma chun huan thai nei tu ten an huan thai tang thar chu thazok an nei thei pha khang te kha kan lo em tin chu mai piala ma MGNREGS hi ramngahum halnan te tangkai tak zet maya ramngahum hal piala ma kan soeng khan I kan hmasawnna kong min sial sak tu min te tu ani a kan ngai le ani tin material component atang te point asset tam tak kan siam hen kan asset siam te hi mi puiten ngani kan block chu mi puiten khosak nom na khosak phunga kol samjok nan nei thena tan te le nun khonom jok an nei thena an tangkai em tui da khol na chung changa te ni amo thil nang danga khosak phunga kol sam tam tak an nei kan lom tak zup zetani